Jėzaus Kristaus vardu. Mes prašom tavęs prisiliest prie mūsų širdžių ir mūsų gyvenimų. Kalbėk į mūsų širdis, kalbėk į mūsų gyvenimą Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Labas rytas visiems. Всем доброе утро. Mano šiandien pamokslo tema Сегодняшняя тема проповеди. Dešimtinė priklauso Dievui. Десятина принадлежит Господу. Biblija sako, Библия говорит, būdami vergėje šaukėsi viešpaties ir jis išvadavo juos iš bėdų, siuntė savo žodį jiems išgydyti ir išgelbėti nuo pražūties. но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бед своих, послал Слово Свое, исцелил их и избавил их от могил их. Žodį reikia priimti, Слово надо принять, iškirpinti savo dvasiui, растворить в своем духе. nes tai kaip kalorijos mūsų kūnui. Это как калории для Ir нашего tas žodis тела. palaimins mūsų gyvenimą. И это Слово благословит нашу Tik жизнь. tai žodis gali pakeisti mus, Только Слово может нас padaryti изменить, mus nuolankiais. сделать нас Net покорными. jeigu tau labai sunku, Даже если тебе очень тяжело, vis tiek reikia priimti, įdėkti į žodį savo gyvenime. тебе все равно надо принять это слово в свою жизнь. Vieną kartą mes labai stipriai susipykom su žmona. Один раз мы очень сильно поссорились Aš с моей išėjau iš женой. namų Я ушел из дома ir jaučiu Dievo balsą. и слышу голос Божий. Nusižemant, grįžk ir atsiprašyk žmonos. Вернись домой, извинись перед ней. Dievas prakalbo man Бог проговорил ir aš мне, priėmiau tą žodį. и я принял это слово. Nusižeminau prieš galingą viešpaties ranką Я унизился перед словом, перед рукой Господа ir grįžau į namus ir atsiprašiau. и вернулся домой и извинился. Mes turim suprasti, kad gyvenimas tai sunkus dalykas. Мы должны понять, что жизнь это тяжелая вещь. Jį reikia pragyventi ir užbaigti iki galo. Его надо прожить и закончить до конца. Pradėti gyvenimą nesunku, Начать жизнь нетрудно, bet jį užbaigti garbingai но закончить его ir atsistoti честно prieš viešpatį, и стать перед tai yra tikrai Господом, didelis darbas. это большая работа. Sako, palaimintas bus įeinantis, Говорят, будет благословлен входящий, palaimintas bus išeinantis. будешь благословлен выходящий. Ką tai reiškia? Что это O tai значит? reiškia, kad turi užbaigti iki galo, ką pradėjai. А это значит, что ты должен закончить до конца то, что ты начал. Šiandien noriu pakalbėti labai svarbią temą. Сегодня хочу поговорить о очень важной теме. Ir dažnai žmonės girdėdami šią temą, jie labai reaguoja į ją. И когда люди слышат эту тему, они очень реагируют на Ir ją нее kritikuoja. и очень ее критикуют. Mes pažvelgsime tai, ką kalba Biblija apie pinigus. Мы посмотрим, что говорит Божье Слово о деньгах. Noriu šiandien kalbėti apie dešimtinę. Я сегодня хочу говорить о десятине. Biblija sako, Библия говорит, tyriems viskas tyra. Čistams все чисто. чистым все, O чисто. susitepusiems ir netikintiems nieko nėra tyro. А нечестивым и неверующим ничего нету чистого. Net jų protas ir sąžinė suteršta. Даже их ум и совесть, они осквернены. Tai tyriems žmonėms, kaip juos apgaudinėjai, net kaip juos apgaudinėjai, jie vis tiek tiki. Честным людям, даже когда их обманываешь, они все равно тебе верят. O susitepusiems žmonėms, А нечестивым людям, kaip kalbi tiesą, когда ты им говоришь правду, jiems atrodo, kad tu nori juos apgauti ir kažkas yra ne taip. они думают то, что ты хочешь их обмануть, и что-то тут не так. Taip yra ir su pinigais. Так есть и с деньгами. Jeigu tu esi suterštas Если ты осквернен ir girdi tiesą, kuri parašyta Biblijoje, и слышишь истину, которая написана в Библии, tai suterštų žmogui visą laiką atrodo, kad tie pinigai kažkur nueina ne tenais. то оскверненному человеку всегда кажется, что эти деньги уходят куда-то. O ką не su туда. tais pinigais bažnyčia daro? А что церковь делает? О, с kodėl этими renkam деньгами? dešimtines? А почему собираем десятину? Tai suterštas žmogus, Это оскверненный человек, net klausydamas tiesą, даже слушая истину, jam viskas atrodo iškreiptai все ему кажется искаженным, ir jis tavim netiki. и он тебе не верит. Mes galime kalbėti apie viską Мы ir bus можем gerai. говорить о всем, и все будет хорошо. Bet kai
pradedam kalbėti apie pinigus, Но когда начинаем говорить о деньгах, žmonėm kažkas pradeda atrodyti ne taip. людям кажется что-то не так. Aš turiu kalbėti kaip pastorius. Я должен говорить как пастырь. Tiesą, Истину, kuri išlaisvins žmonės. которая освободит людей, Sugriaus prakeikimą žmonių gyvenime. разрушит проклятие Ir в их padarys жизни klestinčiais ir sėkmingais žmonėmis. и сделает просветающими людьми. Aš negaliu tylėti apie tai. Я не могу об этом молчать. Todėl ir kalbu Dievo tautai. Поэтому и говорю Божьему Nes народу. didžioji dalis Biblijoje Jėzus mokė apie pinigus. Большая часть Библии Иисус учил о деньгах. Pinigai turi didelį reikšmę gyvenime. Деньги имеют большую ценность в жизни. Žmonės dažniausiai skiriasi dėl ekonominės padėties. Люди часто разводятся из-за экономического. Bažnyčia susidaro dėl ekonominės padėties, pinigų trūkumo. Церкви расходятся из-за экономического состояния. Žmonės negali tarnauti Dievui dėl finansinių trūkumų. Люди не могут Ir служить Господу из-за неимения финансов. Jūs žinote, kad kai žmogus siunčiamas į karą, Когда человека отправляют на войну, jie moka didelę algą. ему платят большие Kad jis зарплаты, sėdėdamas kare negalvotų, kaip žmoną išmaitinti. чтобы он не думал бы, как прокормить жену на Nes kai войне. mąstydamas taigiai priešas nušaus jį. Когда-то он об этом будет думать, его быстро убьют. Todėl mes turime išgirsti tiesą, Мы должны услышать ką истину, Biblija apie tai kalba. что Библия об этом говорит. Jeigu mes, pavyzdžiui, mums parduoda kažkokį tai laikrodį, Если нам продают какие-то часы, kažkoks žmogus mums parduoda laikrodį, какой-то человек на базаре, mes pirkdami laikrodį, jį vertiname мы, покупая часы, их оцениваем, ir įvertindami sakom, jis nevertas tų pinigų. и оценив, говорим, он не стоит Mes таких денег. vertiname. Мы оцениваем. Bet buvo toks karalius, Но был такой царь, Ben-Hadadas, Бен-Хадад, Venadad. Jis susirgo, он заболел, jis buvo pagonių karalius, он был царем jėzaičininkas. язычников. Jis, kai susirgo, Он, когда заболел, jis savo gyvenimą pradėjo vertinti kitaip. он свою жизнь начал оценивать по-другому. Jis nenuėjo pas savo dievus, Он не пошел к своим богам. bet sakė, aš girdėjau, Izraelyje yra pranašas. Но я слышал, что в Иерусалиме есть пророк. Jis paėmė 40 dramblių, Он взял 40 слонов, prikrovė brangiausių daiktų ir brangiųjų metalų, наложил их всяких драгоценностей, kad nusiųstų pasiuntinius pas pranašą. чтобы послать гонцов к пророку. Ir jis atsakytų į vieną paprastą klausimą. И он ответил бы на один простой вопрос. Ar Ben-Hadadas gyvens, ar jisai mirs? Или Бенадад будет жить, или он умрет. Jis atidavė 40 dramblių, Он отдал 40 Мусили, слонов, Василев. отослал, brangiais dalykais. нагруженных ценными вещами. Nes įvertino Dievo duotą žodį, Потому что он оценил Слово Божие. kurį jis gavo, kur jis vertino žodį. Он оценивал Слово. O kaip mes vertiname? А как оцениваем мы? Kaip mes įvertiname tai, ką Dievas mums davė? Как мы оцениваем то, что Господь нам дал? Šiuolaikinė tendencija susideda į tai, Сегодняшняя тенденция складывается в то, kad Dievas turi mums duoti, что Бог должен нам дать, kaip mes atnešam pinigus. как мы приносим деньги. Nu taip žmonės gyvena. Так люди живут. Jie galvoja, dabar aš atnešu Dievui, aukoju pinigus ir jis man būtinai privalo duoti. Люди думают, я приношу Господу деньги, и Он мне обратно должен обязательно дать. Šis klestėjimo mokymas taip išplito, Это учение, это процветание учения так разошлось, распространилось, kad mes pastoviai Dievą laikome savo skolininku. что мы Бога держим своим должником. Jis mums visą laiką skolingas. Он нам постоянно должен. Nes mes atnešam dešimtinės ir Мы aukas. приносим десятины и жертвы. Jūs įsivaizduojat, ką šiuolaikinis mokymas padarė apie klestėjimą. Вы можете представить, что сегодняшнее учение сделало? Ir tai paplito tarp daugelio bažnyčių. Это разошлось по многим церквям. Žmonės jau paskaičiavo, Люди уже подсчитали, kad jie turi gauti 30, 60 ir 100 kartų.
Они должны получать 30, 60 и 100-кратно. Bet kaip kalbame apie dešimtinę, Но когда мы говорим о десятине, mes niekur Biblijoje nepamatysime, kad ten parašyta, kad dešimtinė priklauso žmogui. но мы нигде не увидим, что в Библии сказано, что десятина принадлежит человеку. Ir kai mes užlaikome 10%, И когда мы задерживаем этих 10%, mes tiesiogiai apvogėme Dievą. мы впрямую обворовываем Бога. Biblija sako, atneškit visas dešimtinės Библия говорит, принесите все десятины į Dievo namus. в Божий дом. Ten neparašyta, aukokite dešimtinės. Там не написано, жертвуйте Sako, десятины. atneškite visas dešimtinės. Говорят, принесите все десятины. Ir kas mums pradeda atrodyti? И что нам начинается Kad kaip казаться? atnešame Dievui, jis turi mus iškart palaiminti. И нам кажется, когда мы приносим Богу, Он нам сразу должен дать благословение. Jeigu mes atnešam tai, kas priklauso Dievui, jis turi mus neva iškart palaiminti, gaunasi taip. Если мы приносим то, что принадлежит Богу, Он нам кажется, что Он нам сразу должен дать благословение. Arba atvirkščiai. Или наоборот. Atnešu Dievui tą dalį iš palaiminimo, Приношу Богу эту часть благословения, kurį man davė Dievas ir mane palaimino. которую дал мне Бог и меня благословил. Nu, tipo, jis mums skolingas Dievas. Ну, Он типа нам должен. Mes atnešam tą dalį, tą dalį, kurią Dievas mus palaimino. Jis mums ją davė. Мы приносим ту часть, с которой нам дал Бог. Ir mes laukiame atlygio iškart. И мы ждем сразу Nagradų. награду. Norėčiau, kad mes visi užduotumėm savo klausimą. Я хотел бы, чтобы мы все задали бы себе вопрос. Tai kas kam skolingas? Как кто кому должен? Dievas skolingas tau už tai, kad tu duodi 10%? Бог должен себе за то, что ты даешь 10%. Ar tu skolingas Dievui, nes jis tau davė 100% palaiminimo ir tu nuo to palaiminimo duodi tik 10% tai, kas priklauso Dievui? Или ты должен Богу, потому что Он тебе дал 100% благословения, и ты с этого благословения отдаешь 10%, потому что они принадлежат Богу. Tai kas kam skolingas? Так кто кому должен? Jokūbas sako, kuris bėgo nuo Ezavo, neturėjo nieko, nei pagalbės. Jis rado akmenį ir tą akmenį padėjo savo po galvą ir užmygo, nes buvo pavargęs. Jis nieko visiškai neturėjo. Яков, который бежал от Изава, не имел ничего, даже подушки. Он нашел камень, и тот камень положил себе под голову и так уснул. Jis nieko visiškai neturėjo, Он Jokūbas. вообще ничего не имел. Bėgo nuo brolio. Он бежал от брата Ir tai pasidėjo akmenį vieto pagalbės. и положил камень себе вместо подушки. Daugelis iš mūsų bėgam nuo vergystės, Многие из нас бегут от рабства, nuo SSR mąstymo, от Sovietų Sąjungos мышления mąstymo, Советского nuo Союза, narkotikų от наркотиков ar dar kažkokių tai problemų. и еще каких-то проблем. Jokūbas sako Dievui, Яков говорит Богу: jeigu duosi man rūbų, maisto ir mane aprūpinsi, tai aš tau nuo visko atnešiu 10 dalį. если ты мне дашь одежду, еду и обеспечишь меня всем, что мне надо, то со всего этого я тебе принесу десятину. Tai buvo Jokūbo pažadas Dievui. Это было обещание Якова Богу. Niekas neprašė jo to daryti. Его никто не просил об этом. Jokūbas pats nusprendė atnešti 10% viešpačiui. Яков сам решил принести Господу O 10%. kas su mūsų gyvenimais? А что с нашими жизнями? Mes bėgam nuo kažko. Мы всегда бежим от Dievas mus кого-то. išlaisvina, Бог нас mus освобождает, aprūpina ir palaimina. обеспечивает нас и Todėl mes благословляет. turim Dievui atnešti 10 dalį. Поэтому Господу мы должны принести 10-ю Į часть Dievo namus, kad juose būtų maisto. в Божий дом, чтобы там была пища. Jokūbo 5 skyrius 4 eilutė rašo. Яков 5 глава, 4 строка говорит: Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis. Štai šaukia jūsų laukų nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, pjovėjų aimanas prasiskverbė į galybių viešpatės ausis. Penktas skyrius 4 eilutė. Вот плата,
удержанное вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов dошли до слуха Господа Саваофа. Jokūbas pareiškia, kad darbininkas, kuris dirba tavo versle, jis turi teisę pasiimti savo uždirbtus pinigus. Яков сказал, что работник, который работает в твоем бизнесе, он имеет право забрать свои заработанные Nors jie деньги. dar kišeniai vadovo, bet jie yra jau ne jo. Хотя они еще у работодателя в кармане, но они уже не его. И Senam testamente yra įsakymas, В Старом Завете есть указ, kad darbininkas jau gali pasiimti pinigus pirmą dieną. что работник уже может забрать деньги в первый же Nes день. jeigu jis verks ir skūsis Dievui, tai Dievas bus to žmogaus pusėje. Потому что если он будет плакать и просить у Господа помощи, то Бог будет на его стороне. Dievas yra skriaudėjo pusėje visada. Бог на стороне обижаемого. Tie pinigai vadinasi užlaikyti pinigai. Эти деньги считаются задержанными деньгами. Dievas kūrė teisingą teismą ir užstoja nuskriaustą žmogų. Бог создает правильный суд и становится на сторону человека, которого обманывают. Biblija sako, vagys nepaveldės dangaus karalystės. Библия говорит, что вор не унаследует царство Taip pat ir Божие. su Dievu, žmogus, kuris užlaiko pinigus, kurie priklauso Dievui, jis užtraukia ant savęs prakeikimą. Также и человек, который задерживает деньги, которые принадлежат Богу, он натягивает на себя проклятие. Mes paskaitysim Biblijoje ir pamatysime, Мы почитаем Библию и kad увидим, Dievas apie tai kalba. что Бог об этом говорит. Prakeikimas, kuris siunčia Dievas, yra aktyvi pozicija. Проклятие, которое посылает Бог, это активная позиция. O tai reiškia, kad Dievas prakeiks visus tavo palaiminimus. А это значит, что Бог проклянет все твои хорошую Galimybę пищу, gerai pailsėti, gražiai apsirengti ir taip toliau. возможность хорошо отдохнуть, красиво одеться и так далее. Biblija sako, palaimintas būsi lauke, namuose, gimdysis sveikus vaikus. Библия говорит, будешь благословлен на поле, в доме и будешь рожать здоровых детей. Štai kas yra palaiminimas. Вот что такое Bet благословение. Malachijo knygoje ir Agėjo knygoje parašyta, kad Dievas užima aktyvią poziciją prakeikti visus palaiminimus žmogaus, kuris apvogė į Dievą. Но в книгах Малахия и Агея написано, что Бог занимает активную позицию проклять все благословления человека, который задерживает деньги Бога. Tada žmogus eina pas pastorių, Тогда человек идет к пастырю, kad pasimelstų už jo sveikatą, чтобы он помолился за его jis здоровье. negaluoja, Он болеет, jam nesiseka, ему не везет, jos problemos su jo emocinė būsena. и он не может справиться с Ir эмоциональным taip toliau. состоянием и так далее. Daugelis čia dabar klausydami mane turbūt jau verda ten kažkas jų širdise. Многие меня слушая, наверное, уже в их сердцах что-то кипит. Ką tu čia pastorių kalbi, kaip Dievas gali prakeikti? Что ты, пастырь, говоришь, как Бог может проклять? Agėjo 1 skyrius, 7 eilutė. Atverskime. Книга Агея, 1 skyrius. 1 глава, 7 строка. Taip sako kreivijų viešpats, apsvarstykite savo kelius, eikite į kalnus, parsigabenkite medžių ir statykite namus. Aš juos pamėgsiu ir būsiu pašlovintas. Jūs tikėjotės daug, o gavote mažai, sako. Parsigabenote į namus, o aš sunaikinau. Kodėl, sako kreivijų viešpats? Dėl to, kad mano namai guli griuvėsiuose, o jūs skubate statyti savuosius namus. Todėl dangus sulaikė rasą, o žemė neduoda derliaus. Aš pašaukiau sausrą lygumoms ir kalnams, javams, vynui, aliejui ir viskam, kas auga laukose, gyvuliams bei žmonėms ir jų visiems darbams. Tada Salatėlio sūnus Zerubabelis ir Jehotsado sūnus Jozuė, vyriausiasis kunigas ir visas tautos likutis pakluso viešpatės savo Dievo balsui ir pranašo Agėjo žodžiams, kai viešpats jų Dievas įsiuntė ir tauta bijojo viešpatės. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерево и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь.
Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф. За мой дом, который в запустении, когда, как вы бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Салафилев, и Иисус, сын Йоседоков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Sako, jūs daug tikėjotės, bet mažai gavote. Господь говорит, вы много надеялись, но мало получили. Ir ką namo pargabenot, aš vėjais paleidau. И все, что принесли домой, я пустил по ветру. Kodėl? Почему? O todėl, kad ne bažnyčios namų statėte, А потому что строили не храм o Господь, susirūpinote tik savo poreikiais. а заботились только о своих нуждах. Kita rašto vieta sako, Другое место Писания говорит, jūs valgote, bet nepasisotinote. вы кушаете, но не можете насытиться. Jūs geriate, bet neatsigeriat. Вы Ir пьете, trokštate. но не можете напиться. И Jūs жаждете. dedat į maišą, bet jisai yra kiauras. Вы ложите в мешок, но он дырявый. Ir dedate kaip į kiaurą maišą. И ложите как в дырявый Tai yra мешок. prakeikimas. Это Kai проклятие. viskas nueina vėjais. Когда все идет по Kai ветру, viskas slysta iš po rankų. как все уходит из рук. Kodėl? Почему? O todėl, kad užlaikėm tai, kas priklauso viešpačiui. А потому что задержали то, что принадлежит Господу. Ir 14 eilutė rašo. И 14 глава говорит, Viešpats pažadino Salatėlio sūnaus Zerubabelio Judo valdytojo Jehocadako sūnaus Jozuės vyriausiojo kunigo ir tautos likučio dvasią. Jie atėjo ir ėmėsi darbo prie kareivijų viešpaties savo Dievo namų. и возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Йоседокова, великого Ерия, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. Nu, jie išgirdo žodį ir priėmė jį į savo gyvenimą. Они услышали слово и приняли его в свою жизнь. Ir tie žmonės, kurie priėmė viešpaties žodį, И те люди, которые принимают слово Бога, šitų žmonių situacija momentaliai keičiasi. ситуация в жизнях этих людей моментально меняется. Kažkas sako, Кто-то говорит, pastoriau, пастырь, jų Biblija sako, ведь Библия kad говорит, kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdį nutaręs, пусть каждый приносит жертву, как решил в сердце своем, negailėdamas ar tarsi verčiamas, не жалея или не будучи заставляя. nes Dievas myli linksmą davėją. Потому что Бог любит веселого давателя. Aš manau, kad kiekvienai valstybei būtų gerai, jeigu kiekvienas laisva valia be jokios prievartos mokėtų mokesčius. Я думаю, что каждому государству было бы хорошо, чтобы каждый житель без принуждения платил бы налоги. Nu, nereikėtų versti mokėti mokesčių. Не надо было бы заставлять платить Bet kas su налоги. žmonėmis vyksta? Но что происходит с людьми? Jie tempia iki paskutinės dienos. Они тянут до последнего O дня. kai kurie iš vis net nenori mokėti paskui. А некоторые даже вообще не хотят платить. Ir kai rinko naują prezidentą Amerikos, И когда выбирали в Америке нового президента, Džonas Kenedis, Джон ir Кеннеди, visi galvoja, tuo jisai padarys lengvatas. и они все думали, что он сделает. Ateis naujas prezidentas ir sumažins mokesčius. Придет новый президент и уменьшит Bet налоги. kaip jį išrinko, Но когда его выбрали, jisai pasakė žodžius. он сказал слова. Negalvokite, ką gali Amerika jums duoti, Не думайте, что вам может дать Америка, o galvokite apie tai, ką jūs galite duoti Amerikai. а думайте, что вы можете дать Америке. Matot, kaip mąsto sėkmingi žmonės. Видите, как мыслят успешные люди? Tu gali suvalgyti bulvę,
Ты можешь съесть картошку, Arba gali pasodinti tą bulvę. или можешь посадить эту Visą laiką, kai картошку. aš atvažiuodavau vaikystėje į kaimą, В детстве я, когда приезжал в деревню, tėvas visą laiką sakydavo, einam šieną grėbti. Dideli laukai būdavo. отец говорит, идем сено собирать. Ir būdavo ten paskui bulvę sodindavom. И сажали там картошку. Jis visą laiką sakydavo, Он всегда говорил, geresnės bulvės paliksime sėjai. самые лучшие картошки оставим на семена, O prastesnės suvalgysime. а попроще скушаем. Tai labai svarbu, kad mes suprastume. Это очень важно, чтобы мы это поняли. Žiūrėkit, ką Malachijo knyga rašo apie tai. Смотрите, что об этом говорит книга Малахия. Trečias skyrius, paskutinė Seno Третья testamento глава, knyga. последняя книга Старого Завета, Nuo 7 eilutės. с 7 строки. Jūs jau nuo savo tėvų dienų palikote mano nuostatus ir jų nesilaikėte. Sugrįžkite pas mane, tai aš sugrįšiu pas jūs. Jūs sakote, kaip mums sugrįžti? Argi gali žmogus apiplėšti Dievą, tačiau jūs apiplėšėte mane. Jūs sakote, kaip mes apiplėšėme tave? Dešimtinėmis ir aukomis. Prakeikimas krintant jūsų, kadangi jūs visa tauta apiplėšėte mane. Atneškite visas dešimtinės į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose. Ir tuo išmėginkite mane, sako kareivijų viešpats. Ar aš netversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apšiai palaiminimu? Ar nesudrausiu kenkėjo, kad jis nesunaikintų jūsų laukų derliaus ir vynmedis neliktų be vaisių, sako kareivijų viešpats. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Sako, aš laiminsiu jūs. Говорит, я буду вас Bet ne dėl to, kad благословлять. atneša dešimtinę. Но не из-за того, что вы приносите десятину. Dešimtinė priklauso Dievui. Десятина принадлежит Господу. Dešimtinė priklauso Dievo namams, kad tenais būtų aprūpinimas. Десятина принадлежит Дому Господню, чтобы там была бы пища. Aprūpinimas buvo tame, kad būtų išlaikomi levitai Dievo namuose. Обеспечение было для того, чтобы были бы содержаны левиты в Доме Kad jie Господнем. galėtų melstis, tarnauti Dievui, šlovinti jį ir tarnauti žmonėms. Чтобы они могли молиться, прославлять Господа и служить Богу. 11 giminių išlaikė levitų giminę visiškai 11 колен полностью поддерживали левитов savo dešimtinėmis. своими десятинами. Abraomas atnešė 10% Melchizedekui. Авраам принес 10% Melchizedekui. Мельхизедеку. Tai ženklas, kad Abraomas pripažino jį. Это знак, что Авраам признал его. Ir ta kova buvo ne Abraomo, o Melchizedeko. И эта битва была не Авраама, а Мельзедека. Kai Abraomas nugalėjo karalių Kadarlaomerą. Когда Авраам победил царя Керодлаомера. Kedorlaomerą. Kai jis Хитрый имена. vyjosi paskui jį. Он гнался за ним. Kai jis gelbėjo savo Lotą sūnėną. Когда он спасал своего племянника Sako, šitas Лота. karalius įkrito į smalą, visas juodas, įsigandęs. Говорит, этот царь упал в смолу, весь черный. Sako, Abraomai, pasiimk jį viską. Говорит Аврааму, забери все. Sako Abraomas, aš neimsiu nieko. Авраам говорит, я не возьму ничего, Išskyrus 10 dalį nuo visko. кроме 10 части Ir от всего. ją atiduosiu Melchizedekui.
и ее отдам Мельхизедеку. Melchizedekas net neprašė, kad jis atneštų 10 dalį. Мельхизедек даже не просил, чтобы он принес Jis buvo 10-ю часть. vyriausiasis Dievo kunigas, Он был самым старшим священnikas, священником pirmas Господа. свящennikas. Todėl Abromas atnešė 10 dalį, pripažindamas jį, kad tai buvo ne Abromo kova, o Melchizedeko kova. Поэтому Авраам принес 10-ю часть, ему признавая, что это была битва не Авраама, а Мельхизедека. Va taip mato dvasiniai žmonės. Вот так видят духовные люди. Mes atnešam 10 Dievui, Мы приносим 10-ю часть Богу, nes ta kova, kuri yra nugalėta mūsų gyvenime, yra ne mūsų, o Dievo pergalė. потому что эта битва, которая побеждена в нашей жизни, это не наша победа, Ir tai победа Бога. ženklas, kai mes atnešam 10 dalį, kad mes pripažįstam ir gerbiam visagalį Dievą. И эта часть 10, которую мы приносим, тем самым мы признаем, что мы любим нашего Kuris Господа, yra visų kovų nugalėtojas. который победитель всех битв. Amen. 1 Samuelio 30 skyrius. 1 Самуила, Царство первое. 1 Царство 30 глава. 1 Samuelio 30 skyrius. Pirmas Samuelio 30 skyrius. Nuo 6 eilutės. 6 стиха. Dovydas buvo labai nuliūdęs, nes žmonės tarėsi jį užmušti akmenimis, visi žmonės sielvartavo dėl savo sūnų ir dukterų, bet Dovydas sustiprino save viešpatyje savo Dieve. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, и воскорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа. Nu, jeigu ten mes skaitytumėm nuo 1 eilutės, Если мы читали бы с 1 стиха, perskaitykim. Kai Dovydas ir jo vyrai 3 dieną sugrįžo į Ciklagą, amalakiečiai buvo įsiveržę iš pietų į Ciklagą, užėmė jį ir sudeginę. Jie išvedė į nelaisvę moteris, nė vienos nenužudė nuo vyriausiosios iki jauniausiosios, bet išsivarė su savimi ir nuėjo savo keliu. Dovydas ir jo vyrai grįžę į miestą rado jį sudegintą, o jų žmonas, sūnus ir dukteris išvestus į nelaisvę. Tada Dovydas ir su jo buvusieji žmonės pakėlė balsus ir verkė, kol nebeliko jėgų verkti. в 3-й день после того, как Давид и люди его пошли в Секелаг, амаликитяне напали с юга на Секелаг и взяли Секелаг, и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Įsivaizduokit, grįžta Dovydas, Представьте, возвращается su savo Давид, kariais, visas miestas sudegintas ir paimti į nelaisvę. Žmonos, vaikai, visi išvesti į nelaisvę. со своим войском возвращается и видит, что город сожжен, а все жены, дети, сыновья и дочери взяты в плен. Jie taip stipriai verkė ir sielvartavo, Они так сильно плакали и горевали, kad tuo momentu niekas negalėjo jų paguosti. что никто не мог их утешить в тот момент. Ir Biblija sako, И Библия говорит, kad Dovydui iškilo didelis pavojus, что Давиду стала большая опасность. nes grasino jį jo kariai užmušti ir užmėtyti akmenimis. Его хотели побить камнями и убить. Jie buvo įniršę dėl savo sūnų ir dukterų. Они просто были в ярости из-за своих сыновей и дочерей. Įsivaizduokite Dovydą, Представьте Давида, kuris prarado šeimą ir dar jo kariai nori jį užmušti. который потерял свою семью и его войско, и Atro- хочет его убить. Atrodo beviltiška situacija. Безвыходная ситуация. Bet Dovydas кажется. suranda jėgų ieškoti
pagalbos pas viešpatį. Но Давид находит силы искать утешение у Господа. Ir toliau skaitome nuo 7. Dovydas paprašė kunigą Abiatarą, Ahimeleko sūnų atnešti efodą. Abiataras atnešė efodą Dovydui. Dovydas klausė viešpaties sakydamas, ar man vytės tagauja, ar aš juos pavysiu? Viešpats atsakė, vykis, tikrai pavysi ir išvaduosi belaisvius. 7-8 eilutės. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я его? И сказано ему, преследуй, догонишь и отменишь. Žodžiu, Dovydas pilnai pasitikė viešpačiu. Давид полностью доверился Господу. Ir toliau skaitom, taip Dovydas ir 600 jo vyrų išėjo, pasiekę Besero upelį, pavargę kariai pasiliko prie jo. Dovydas su 400 vyrų toliau vyjosi, o 200 pasiliko, kadangi buvo taip pavargę, jog neįstengė perbrėsti upelio. Įsivaizduokite, versk. Net nereikia skaityti, įsivaizduokite, jie ir taip yra visi nusivylę, nes jų pagrobti vaikai. И представьте, они все так разочарованы, что их дети похищены. Pagrobto žmonos. Похищены жены. Aš net bandžiau įsivaizduoti visą tai. Я пытался все это представить. Koks tai jausmas, kai pagrobta mano dukra Elinga, Erikas, mano žmona Olga. Я пытался представить себе это чувство, когда похищена моя дочка Элинга, моя жена Оля. Ir dar tavo komandos nariai puola ant tavęs. И члены твоей команды еще нападают. Bando užmėtyti tave akmenimis. Pытаются убить себя камнями. Bet jis nenuleidžia rankų. Но он не опускает рук. Dovydas dvasinis žmogus pradeda matyti biškį toliau negu jo komandos nariai. Давид, духовный человек, начинает видеть больше, чем члены его команды. Jie ant buvo išvargę, Они настолько были уставшие, kad negalėjo net perbristi upelio. что даже не могли перейти ручей. Jie žinodami, kad jų vaikai ir žmonos vergystė, jie neturi jėgų eiti į karą. Зная, что их дети и жены в плену, у них нет сил идти на войну. Laukuose jie rado egiptietį, atvedė jį pas Dovydą ir davė jam duonos valgyti ir vandens atsigerti. 11 eilutė. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. Tas egiptietis buvo tas žmogus, kuris dalyvavo tame to miesto sunaikinime ir tų vaikų ir žmonų pagrobime. Этот египтянин был человеком, который участвовал в разрушении города, и когда похищали жены детей. Ir jie davė jam džiovintų figų ir 2 kekės džiovintų vynuogių, pavalgė, jis atsigavo, nes 3 paras buvo nevalgęs ir negeręs. Tuomet Dovydas klausė jį, kam tu priklausai ir iš kur esi? Jis atsakė, aš esu egiptietis, vieno amalekiečio vergas, mano šeimininkas paliko mane, nes prieš 3 dienas susirgau. Mes buvome įsiveržę į pietinį Keretų kraštą ir Judą, į pietinės Kalebo žemės, ir mes sudeginome Ciklagą. Dovydas jam tarė, ar tu gali nuvesti prie to būrio? Tas atsakė, prisiek man Dievui, kad manęs nenužudysi ir negrąžinsi mano šeimininkui, tada nuvesiu tave pas juos. Neskaityk, neversk, tiesiog kai tas egiptietis dalyvavo tame mūšyje, miesto sudeginime. Этот египтянин участвовал в этой битве. Dovydas pamaitina jį ir sako, nuvesi tu mane pas amalekiečius. Давид его покормил и спросил, отведешь Sako, jeigu manęs nenužudysi, aš tave nuvesiu tenais. А он говорит, если меня не убьешь, я тебя отведу. Ir toliau skaitom, kai jis nuvedė jos, amalekiečiai buvo sklydę po visą kraštą, valgė ir gėrė švęsdami, nes buvo paėmę didelį grobį, plėšdami Filistinų ir Judo žemės. Dovydas mušė juos nuo sutemų iki kitos dienos vakaro. Nė vienas iš jų neištrūko, išskyrus 400 jaunuolių, kurie pabėgo užsėdę ant kupranugarių. Dovydas atsiėmė visą, ką amalekiečiai buvo pagrobę, ir išvadavo abi savo žmonas. Nieko jie nepasigedo mažo ir didelio, nei sūnų, nei dukterų, nei jokių daiktų, kurios amalekiečiai
buvo paėmę Dovydas, viską atsiėmė Dovydas, paėmė visas jo vis ir galvijus ir varijos pirmą savo galvijus, sakydamas, tai Dovydo grobis. Ну, ты gali perskaityti nuo 16. И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют, и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. Tie žmonės, kurie buvo su Dovydu, jie buvo akli. Те люди, которые были с Давидом, они были слепы. Kai buvo akli, taip ir liko akli. Как были слепы, так и остались Jie vakar слепы. šaukė, nužudykime Dovydą ir užmėtykime jį akmenimis. Вчера они кричали, давайте убьем Давида и забросаем камнями. Nes pagrobė mūsų vaikus ir išvedė žmonas. Потому что похитили наших детей и украли наших жен. O šiandien šaukiame, kad tai yra Dovydo grobis. А сегодня они кричат, что это добыча Давида. Nešiokim Dovydą ant rankų. Давайте будем носить его на руках. Bet Dovydas suprato, kad šis mūšis buvo ne Dovydo, o Dievo. Но Давид понял, что эта битва была не его, а Бога. Todėl labai svarbu, kad mes, kad sekdami paskui stiprų, paskui lyderį, mes sekame paskui Dievą. Поэтому очень важно, когда мы идем за сильным лидером, мы идем не за человеком, а за Богом. Bet turime melstis už lyderį. Но мы должны молиться за лидера. Labai svarbu, kad melstumėmės už juos. Очень важно, чтобы мы молились за них. Nes jie yra po velnio taikiniu. Потому что они под прицелом Ir дьявола. velnias visą laiką atakuoja lyderius. И дьявол всегда атакует Visą laiką yra лидера. sunkumai, su kuriais susiduria jie. Всегда есть трудности, которыми они Išgyvena сталкиваются. emocinius sunkumus. Они переживают Visokias эмоциональные atakas трудности. finansinės, iš šeimą velnės atakuoja. Финансовые атаки, семейные атаки, куда атакует дьявол. Labai svarbu melstis už lyderį. Очень важно молиться за Ir лидера. žiūrėkite toliau, kas vyksta. Смотрите, что происходит дальше. Nuo 21. Tada Dovydas atėjo iki tų 200 vyrų, kurie buvo išvargę ir negalėjo sekti paskui Dovydą. Ir buvo palikti prie Besoro upelio. Jie išėjo pasitikti Dovydo ir jo vyrų, ir Dovydas priartėjęs juos pasveikino. Tada kai kurie pikti vyrai, Belialo žmonės iš tų, kurie ėjo su Dovydu, kalbėjo, jie nėjo su mumis, todėl mes jiems nieko neduosime iš atgauto grobio, tik kiekvienam žmoną ir vaikus, kad juos pasiėmė keliautų savo. И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Ассор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Jisai davė net dalį tiems, kas buvo nusilpęs. Давид даже дал долю тем, кто был Ir ослабший. Biblija dar sako, kad Dovydas davė to miesto vyresniesiems dalį. И Библия еще говорит, что Давид дал старшим этого города Jis часть. davė dalį savo bičiuliams, Judo seniūnams, Дал часть своим приятелям. tardamas tai dovana iš paimto grobio iš viešpaties priešų. Это подарок вам из взятой добычи. Nu, jis išdalino tą grobį ir kitiems, atrodo, tie, kurie net nekovojo su jo kovoje. Он полностью всю добычу раздал даже тем, кто не участвовал в этой битве. Dovydas nieko nepamiršo. Давид никого не забыл. Jis turėjo dėkingą ir mylinčią širdį.
Он имел любящую и благодарную Jeigu сердце. iš dešimtinės jūs užlaikote 10 arba 15 eurų, tai jau nėra dešimtinė. Если с десятины вы задерживаете 10 и 15 евро, это уже не Ir kai mes десятина. tapom bažnyčios nariais, И когда мы стали членами церкви, į bažnyčią kaip čia, nuostatai, įstatai. в церкви есть установки. Jeigu tu esi bažnyčios narys, Если ты член tu церкви, turi lankytis visuose susirinkimuose. ты должен посещать все Turi собрания, atnešti dešimtinės, должен mokėti принести dešimtinę десятину ir stengtis būti naudingas Dievo namams. и быть нужным. Bet Дому laikui bėgant Господню. kažkas įvyko su žmonėmis. Но по прошествию времени что-то стало с Aš людьми. net nestebiu jų, man tai net nesigilinu stipriai į tai. Я не смотрю, даже не углубляюсь. в Ar ten это. žmonės neša ar neneša tas dešimtinės. Несут ли люди или нет. эти Tiesiog десятины. administracija pasako ir duoda ataskaitą. Администрация просто говорит и дает Ir отчет. suprantu, kad tapdami žmonės bažnyčios nariais, jie išvis nemoka dešimtinės. И я понимаю, что люди, ставшие членами церкви, они вообще не платят Todėl, десятину. todėl daugelis gyvena prakeikime, serga įvairiomis lygomis, emocinė būsena nestabili. Kodėl? Потому что все они тогда живут в проклятии, болеют, им как бы не везет, у них эмоциональное состояние нестабильное. И почему? O todėl, kad apvogė Dievą ir užlaiko degančius pinigus, kurie priklauso Dievui. А потому что они обворовывают Бога и задерживают горящие деньги, которые принадлежат Богу. Mūsų maldos blokuojamos, Наши молитвы блокируют. jos neišgirstos. Их никто не выслушивает. Kažkas išvis bando save pateisinti. Кто-то хочет себя оправдать. O kur parašyta Naujam testamente, kad atnešti dešimtinės? А где написано в Новом Завете, чтобы приносить Ten nėra десятину? parašyta, todėl nereikia nešti dešimtinės. Там не написано, значит, не надо Mes нести. gyvenam Naujam testamente. Мы живем в Новом Завете. Rezimuojant šitą pamokslą, Резюме propavidį. этой проповеди. Dešimtinė priklauso Dievui. Десятина принадлежит Богу. Jėzaus Kristaus vardu. Именем Иисуса Ir todėl Христа. šiandien sakau visiems, И поэтому я сегодня говорю всем, paremdamas Dievo žodžiu, patvirtždąją Словом Божьим, подтверждая Словом Божьим, sakau, atgailaukite visi, я говорю, кайтесь все, kurie neneša dešimtinės, которые не несут десятину. apvogė Dievą Вы обворовываете ir Бога užlaiko degančius и pinigus. задерживаете горящие деньги. Atgailauk, Кайтесь, nes visos dešimtinės priklauso Dievui. потому что все десятины принадлежат Богу. Jėzaus Kristaus vardu. Именем Иисуса Христа Būkit palaiminti. будьте благословены. Amen. Аминь. Mes